Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini dan hari-hari yang bakal mendatang, insya-Allah. Kita sekarang di zaman Al-Qaim, dan Al-Qaim, sang pembangkit daripada keluarga Muhammad, telah menyeru semua umat manusia. Dia sang penyelamat yang dijanjikan. Dan kalau dalam agama Yahudi menunggu seorang kedatangan sang penyelamat, dan agama Kristian juga menunggu Parakletos, sang penghibur, dan dalam agama Hindu juga menunggu Kalki Avatar ataupun Al-Mansur, dan dalam agama Buddha juga menunggu Maitreya, dan dalam Islam juga menunggu Al-Mahdi dan Abu Sadiq Abdullah Hashim alaihissalam, sang pembangkit Al-Qaim daripada keluarga Muhammad, telah bangkit dan menyeru semua umat manusia dan kembali kepada ketuhanan Allah. Kaedah untuk mengenal hujah Allah tu, utusan Allah tu, kaedah yang ketiga. Dia suruh tinggalkan semua sistem demokrasi atas muka bumi ini. Dan kita semua sekarang ni tengah berperang dan melawan segala kebatilan dengan ilmu-ilmu. Sebab tu Al-Qaim datang dengan 27 huruf ilmu Muhammad, iaitu kota ilmu Allah tu. Sebab tu kalau tuan-tuan semua rajin pergi The School of Divine Mysteries dalam YouTube channel The Mahdi Has Appeared, tuan-tuan boleh nilai ilmu-ilmu yang tuan-tuan tak boleh dengar, kan? Tak pernah dengar ilmu-ilmu yang dahsyat. Itu kaedah kedua untuk mengenal utusan Allah, kan? Dia boleh jawab, kan, apa kemaslahatan, apa masalah dalam kitab Taurat, kan, bagi umat Yahudi, kan? Pertanyaan-pertanyaan setelah diubah oleh rabai-rabai Yahudi sampai zaman sekarang, dia tafsir macam-macam. So Abu Sadiq telah menyelesaikan beberapa masalah pertanyaan dalam agama Yahudi. Dalam begitu juga dalam Kristian, Abu Sadiq alaihissalam telah menyelesaikan misteri-misteri yang berlaku antara Islam dan Kristian sendiri. Contoh dalam Kristian, orang Kristian percaya yang Yesus ataupun Isa tu mati disalib, tapi orang Islam tak percaya, kan? Dia diangkat ke langit. So dalam buku God of the Wise, dalam School of Divine Mystery, ilmu-ilmu Abu Sadiq telah merungkai misteri ini. Tuan-tuan boleh baca buku God of the Wise ataupun dengar video-video daripada situ. Kan, dalam dunia Islam sendiri, kan, ada orang kata Imam Mahdi macam ni, Imam Mahdi macam ni. So narasi-narasi sumber, ada orang kata daripada Imam Mahdi, daripada keturunan Al-Hasan untuk Sunni, kan, daripada Syiah pula daripada keturunan Hussein. So rupanya ada 12 Mahdi di sini. Karakter-karakter hadis-hadis yang kita dengar tu merujuk pada banyak Mahdi. Bayangkan, ini sebenarnya ilmu Allah, Kitabullah wa Itrah Ahlul Bait, nama-nama dalam wasiat yang Nabi tulis supaya umatnya berpegang, tidak akan tersesat selama-lamanya sampai hari kiamat, hari kebangkitan, hari saat-saat akhirnya. Iblis, ya, yang dia janji dengan Allah dulu, aku akan kacau anak cucu Adam ni, hasut anak cucu Adam ni sampai hari kiamat bangkitnya, kan, Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebab tu semua Nabi dan Rasul nak jadi umat Muhammad. Dan ini adalah hari-hari istimewa, kan, hari-hari orang-orang yang beriman. 124,000 orang Nabi yang anda tak kenali pun, kan, dirungkaikan, akan datang kembali, kan, bersama Al-Qaim akan menegakkan negara ilahi. So sila tinggalkan sistem demokrasi tu, kan. Tak apa, tak beriman dengan Abu Sadiq, tak apa, kan, tinggal dulu sistem demokrasi tu, kan. Sebelum kita sebab anda sendiri tengok, anda pilih yang mana pun sama ya cerita dia. Sebab sistem demokrasi ni tak ada dalam mana-mana kitab pun. Bukalah kitab Hindu ke, kitab Yahudi ke, kitab Kristian ke, hatta Al-Quran pun tak ada.
Kan? Lepas tu ulama menafsirkan ini kemaslahatan umat, kita kena buat mengundi juga. So siapa bagi kebenaran? Allah telah memilih Adam sebagai khalifah di muka bumi ni. Muhammad telah memilih Ahlul Bait sampai hari kiamat. Tak ada pilihan untuk manusia. InsyaAllah.